अहानबद मरुइब पाउसिंग पिजरी लमदम असिगी तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा आइन काइना खुल मसिंग हेंगलकपना डेमोग्राफी दा चाउना अहोंग लाकले हाइना हानिगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह फोंगरकले ड्रग का मरी लेना फाब चंगलुबा कमांडो अमा थांगना थिलकपदगी लैखिद्रे ngasi Amit Shah na chair lauduna Silong da pangthokadaba NEC mifam da Manipur gi governor amdi chief minister saruk yagani amade security force na state asigi tongan ba mafam dagi aina thingkraba yawolngi active kadar kya phagatpa ngamkhre खुरमजरे ममी टीवी की मणिपुरी न्यूज अपडेट मीडियम ताबीरी पुनमकपु एलांगबम दिलपरानी सनुना तराम उक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर न मपुंग फाब स्टेट अमा ओइख्रबा मतुंगदा लमदम असिगी तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा आइन काइना खुल मसिंग का हेन हेंगलकपना मरम ओइरगा डेमोग्राफी दा चाउना अहोंग लाकले हाइना हानिगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह महाकी सोशल मीडिया दा थागलकपा पोस्ट अमदा फोंगदरकले महाकना थागलकपा पोस्ट अदुदा हाई कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंफुगा तरागा निथोइगी मतमदा स्टेटहुड फंगलबा मतमदा कांगपोकपिदा खुल चामगा मरीफुगा हुमदोय लेरमी अदुदा उखुलदना खुल मसिंग सुपनतगी मरीफुगा हुमदोय लेखि कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा हुमदोयगी मतमदा खुल मसिंग थीबा मतमदा कांगपोकपिदा खुल मसिंग चाट्रेट का तरागा हुमदोय लेखि मसीदे हेंगलखिबा खुल मसिंग असि चमंगागा कुन्नी मसीगी ओना तैनबदा उखुलदा मरीफुगा हुमदोयदगी चामगा तरागा निथोयदा लाखि हेंगलखिबा खुल मसिंग असि उखुलगी ओइना सुपनतगी खुल तरागा मापन खक्तनी हाइरिबा फिबम असि हौकिबा चही यांखैगा माथोयगी मतम असिदा ओइरखिबा अहोंगबा सिंगनी उखुल अमसुंग कांगपोकपिदा ओइरखलिबा फिबम असि खक्ता नतना स्टेट असिगी तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंग दसु खुल मसिंग नियम गी वांगदा मसिंग थिंगमदने हेंगलकपा थेंगनरी हाइरिबा फिबम सिंग असिना लमदम असिगी डेमोग्राफी दा चाउना चैथिंग पीबदा नतना लमदम असिगी यलहौमी सिंग दा अचौबा सिंगनबा अमा पीरी हाइना महाकना थागलकपा वारोल सिंग दा यावरी ngarang numidang thawal moijingda manipur police ki commando person ama makhoina fanaba hotnaba nupa amana thangna thilambadagi laikanaba ngamdana laikhidre thangna thilamba nupa adu nanthoklaga senkhre hairi pausin hai laikhidraba person adugi mamingna khoirom suresh kawi yarikpoptagini mahak mari suba IRB person ne hauzik thawal district police commando de attach tawraga head constable oina laibani hairi amaromda mihat adu da chenaba nupa police na fare hairi एदुदी थौबाल मोइजिंगदगी मोहम्मद नावी एलाइस महिल चही कुनगा मंगा महाक ngasi थौबाल पुलिस ना फागतपा ngamkhibani hairi ngasi Amit Shah na chair lauduna Silong da pangthokataba NEC mifam da governor amasung chief minister saruk yakni leibak asigi cooperation thabak supuriba union home minister Amit Shah na chair lauduna hayeng Silong da pangthokataba north eastern council NEC gi taret suba plenary session da saruk yaruna bagidamak governor Ajay Kumar Bala amasung chief minister Yumnam Khemchan imphal thadokre NEC की plenary session asiga mari lenena official singna fongdrokpa wafam singi manungda north eastern state pumna makta maru eba sector sing chakhotna bagidamak chief minister na ruchingba high level task force sing sem kiba aduna paikhat pathabak thorom singi progress union home minister na yangsin gani haide hayengi mifam asida tourism agriculture masung horticulture investment fagat hanba sanghom yerum nga amasung sa gi pothok marang kaina puthokna ba sana khotna bagi lamda chakhotna ba samitwan da mating pangada project sing paikhatpa region asigi state sing da infrastructure amasung connectivity ki pibam phagat hanna ba yauna helum amasung handicraft ki thabak hena chakhot hanna bagi wafum sing puthoktuna khanagani hari awang nongpoki state sing da ministry of development of north eastern region donor na haudoktuna paikhatpa achowai scheme amasung program sing review tawani hari
Bankers Conclave amasung North East Investment Summit ki matungda lairakpa fibam sing yengsinkani loinana naha singa yumpham oiba thabak thoram sing yauna tourism bu hena chawkhathanba amasung unique selling proposition USP project singi matang disu khanagani haire mifam asigi manung chana maru oiba agenda oigadoriba union lenga ki North East Vision Plan 2047 na oigani 2047 asi leibak asina ning tamba fanglakpagi chahi chama surakpaga loinana hairiba matam asi fawgi manungda North East state singbu hiram khuding makta chawkhatnaba pandam thamli haire hayeng mifam asida NEC के वाइस चेयरमैन से ओरिबा डोनर मिनिस्टर ज्योतिया रेडिटा आदित्य एम सिंधिया नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्टेट निपान की गवर्नर सिंह अमसुंग स्टेट लेंगा की सीनियर ऑफिशियल सिंह सु सरुक यागदरी हाइरी Manipur gi naha oiriba mioi singna Japan da tungan basinfam da thabak tawruba yanabagi damak MU da Japanese language training program yawbagi matang da awareness cum interaction program ama ngarang kaksing chumnang lekai machin manau jinglakta leiba Ananda Singh Yoga and Natural Research Hospital kaksing gi holda pangtokre Manipur government ki skills labor employment and entrepreneurship department National Skill Development Cooperation Kwaklai Enterprises Kakching amasung Kha Manipur Yoga and Nature Cure Association Kakching na punna sinduna pangthokiba ngarangi awareness program aduda Kha Manipur Yoga and Nature Cure Association Kakching gi secretary Dr. Mayanglambam Raj Kumar amadi National Skill Development Cooperation gi state engagement officer Masod Jimit Anina thorom mapusing oike Angang Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Kakching da Yoga and Naturopathy ki treatment assistant training course tamlibi sing yauna naha oiriba mioi hum phurom na saruk yakiba ngarangi awareness cum interaction program aduda National Skill Development Cooperation gi state engagement officer Masod Jimit na resource person oina wangang kibaga loina saruk yakiba sing na hanglakpa wahang kaya gi pakum supiki Ananda Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Kaksing da treatment assistant training course tamlam laba matungda Japanese loan amadi atayate training kaya fang laba matungda Japan da thabak tawrugadabe Kaksing district ke manung chana laibi ireng bandagi sarda thangjam nasu mahakna thengnarakpa experience kaya miyam da phongdokhi hairi State asiki tungan ba mafam singdagi security force na aina thingkraba lalholup sing fagapal leptre Manipur Police Control na thadurakpa warol amagi matung ina security force na chatliba tha sikitang anida KCP KYKL amadi Pripaki VBIZ active kadar mari Chandel district ki Molcham police station ki manung chana laiba BP 67 Khangtung village manaktagi phagat pangam kre hari Pharaba mioi sing adudi KCP Mayanglambam Gandhi Singh Chai kunga mari Bisnupur district ki Ningthaukhong Santipur ward number 2 Pripaki Langpoklakpam Susil Singh Chahi kunga manga Thawbal district ki Khongjom Tekcham KYKL ki Laitonjam Kanhaiya Singh Chahi kunga taruk Thawbal district ki Khongjom Bazar amasung Pripaki Kangjam Naresh Maitai Chahi kun Bisnupur awang lekai dagini hari Amaromda ngarang na security force na Pripaki active kadar ama Imphal East ki Lamlai police station ki manung chana laiba Sawongbung Khunjau primary health center manaktagi fare hari Pharaba mioi adudi thangjam nganba mitai allies inaw allies leisabi chahi kunga humdoi district asimaki Porompat police station ki manung chana laiba Khurai Konsam lekai dagini mangondagi chakamari panba gari ama amadi atopa polam sing phagapangam le hari Manipur Police Control na thadurakpa cherol amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdamasi ki tangai fodana nomada sangdraba yadraba potchai puduna lakpa gari chatret ka kuntra ga taruk hairiba lambi asida apanba yauduna pushilakre Makata na potchai pushilakpada khudong thiba thoktana bagi damak chingnaningai oiba mafam singda security force na akanba jackson thorang sing lokhatke Manipur district pumna makta pamdaba thoktok thoktana begidamak ching amasung tamda punna checkpoint chamaga taramari hangduna achat awok sing check chathaki hairi Paugi marak thatna atenba break amatang lawinasi
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ NRC update ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯒꯥꯝꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ इरमदम असिबु कन्नबु हनबदा अदोमगिसु सरुक चावना यावी खनबिदुना तक्सिन खोंचत असिबु सोइदना सरुक यामिनस मियामी खोंचत अमा चटपा असिदा मिपुम खुदिमना सरुक यामिदुना माइ पाकनबगी अचौब थौदांग लौबियो अइसु सरुक याजरमगे Sir, cha. Thank you. तातो के दौरे लोग खरा थुंबनी हक्चांग थोक्तबा लाइव होबा हक्चांग मेंग ताबो तौब्रो तौदे कईगिनो मरमदी ट्यूबरकुलोसिस की सिम्टम सिंगनी नाहक टेस्ट तौरबरा तौद्री दरकार ओइब्रा दरकार ओइ मरमदी TBS टेस्ट तौरबा मतुंगदा ट्रीटमेंट होगदब लाइंग लदी फबा ngamgadra सोइदन फबा ngamgनी टीबी थुंगने खंगलबदी ट्रीटमेंट तौबगी सब सब प्लान लई गवर्नमेंट की हेल्थ सेंटर सिंगदा फ्री द लाइंग लई TB कनागुंबा अमदे हेक्ता थुंबा याय हक्चांग सोनबा न्यूट्रिशन वाटपा चुरुप थकपा यू थकपा अहल ओइरबसिंग डायबिटीज नत्रगा HIV गा लोइनना हिंगलिबसिंगदा TB थुंबा याबगे अकीबा लई मदुगिदमक लूना खनबिगन ngasimak health center da chatlaga test tawthokpiyo ब्रेक की मतुंग तरामना उक्चरी मखातब पाव पिजरी Security Force ने इम्फाल ईस्ट की इरिल बुंगदा लैबा लौतांग संग अमदगी खुलाई क्या फगत पंगमख्रे हारी फगलब खुलाई सिंग अदुदी AK राइफल अनि SLR राइफल अमा 9mm कार्बाइन अमा हैंड ग्रेनेड मरी AK राइफल मैगजीन अनि SLR मैगजीन अमा मदे तोंगान तोंगान बा कैलिबर निफुग निथोइनि हारी चटलिबा थासिगी तांग अनिदा मणिपुर पुलिस ना मियोय अमा SP कैप्सूल का कोनना फारे हारी पुलिस की पावमा की मतुंग इना थौबाल डिस्ट्रिक्ट के लिलोंग पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लैबा लिलोंग दाम नुंगई एरिया दा सिक्योरिटी फोर्स ना अचत अवोक सिंग फ्रिक्सिंग चेकिंग चथबदा हारिबा पोलम सिंग असि फागपंगम की बनि हारी पोलम सिंग अदुका लोनिना फारबा मियोय अदुदी MM वारिस चाही कुंट्रागा हुमदोय लिलोंग नुंगई दगिनी मंगोंदगी ग्राम चामगा तरा मुक लुम्बा SP कैप्सूल स्ट्रिप तरागा निपान अमदे चकानी पानबा गाड़ी अमा फागपंगम हारी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हना पिजरी लमदम की तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा आइन काइना खुल मसिंग हेंगलकपना डेमोग्राफी दा चाउना अहोंबा लाखले हाइना हानेगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंगना फोंगरखले ड्रग्स का मरी लेना फाब चंगलुबा कमांडो अमा थांगना थिलकपदगी लैखिद्रे
ngasi Amit Shah na chair lotuna Silong da pangtukadaba NEC mifam da Manipur gi governor amadi chief minister saruk yagani. Amadi security force na state astige tongan ba mafam dagi aina thingkraba yawol gi active cadre sing fakat pangamkre. Hauski oinadi MAMI na sandokchaba Manipuri news update matang se loisinjare makha taba pawgidamak MAMI TV meeting taduna lebiyo. Manipur laiba IPS haibadi Imphal Public Higher Secondary School ki Class 11 Arts and Science ki 2026 ki admission hauzare hauzaki matamda angang singbu kadai da soi ki gadagi haiduna checksin ne yengsilaba mahaishangni school asi national amadi international ki thakta ikai khumna bikraba founder principal ki lamjing makhada takpi tamli bagi kanglon chumna chathariba mahaishangni adom ki angang singbu hauzaki matamda yamna checksin all round develop tawduna mahai tamhan ki khanbiradi ngasimak IPS Kanchipur da mingchanbiyu loinana afaba mahairoi ohenbiru angang singna adom ki lendraba lani haibasi kaubiganu thamjariba facility singdi nupi macha amadi nupa macha singi hostel world class sports infrastructure artificial football turf natural grass multi sports ground world class gym and fitness shooting range which is first in northeast India basketball ground artificial cricket pitch science practical lab students school library smart classroom free bus services school van services students multipurpose hall CCTV surveillance board school and hostel healthcare program hostels recreation hall students garden thamjariba khudong chaba singdi merit scholarship of rupees 3 lakhs 2 lakhs and 1 lakh for position holder in higher secondary exam free admission for first 50 admitted students free admission and special merit scholarship for meritorious students scoring CGPA 7.5 to 9 under BOSM and CBSE free school fees free transportation